si tay non kala anduɗo way nene makko wi pati makko wiyayno cila tum bobo no ɓurani ɓe feete o tew modi aysa darali men modi menen komin tori tapote live o modi na yo ngartu kadi woɓɓe ngara no jooɗi no fuyta jane no dara men ngara tappe yeeso kanavaro ngo moƴƴa tappe yeeso tapote taw tan habbe taw yewtere nde ngala yewtede ɗo ami yaɗo message on comment fait tapotage message on non landi message on taw grand arrêtu ɗon en tant que yallo maximum tapotage on aray c'est bon modi iko jooɗi ɓe fuɗuɓe jane ɓe darota ko ɓe tapota live on ɗum ko bewre tawa tapotire bewre partage on bewre haray hande iɗen ɗo dendanagal haray ko kanavaro nodditi ɗo bolondaji ɗin fo wondude koto alfara ino ga e babore koto an kadi no ga haray min haalanma batata giɗo an onno ɗo alpha fata ko ha hewti jooma dossier haray noon ɓe waɗi dewgal e nder dewgal ko andiraɗen kon e woɓɓe men no toon surtout koye jiwoye danewoy golle makko yonni e haray ɓe ɗuuɗi gite ha joni noon haray dossier on ari o tawi hewti ko kanavaro transferi ɗum e hunduko farba sada lindin kundin giɗo jama jatigi nelaɗo gaño seytan ɓimo adna bugi aljanna teɓɓiti on haray noon kadi si ngal yalti e serdu ngal naati e serdu ko ha serdu ndu wundo serdu kadi compteur windo yo 0 nder ton ma gonga kay yalta haray o kotirawo me wonɗo yewtude ɗo nani e nani ɗo inde mbuuɗi buyi 7.000 € ko yewtete 10.000 € 3.000 € ko yewtete pellet ko manan kun noon o financier hoore o sonnajo acca yewta ɗo o wiya ɗum ɗo jente dey haray kala ndarowo debbo pullo fuuta siɗa jentimen andituɗa mari bandiraɓe worɓe andita sikoye hoore bandirawo ma ɗum ɗo waɗano a weltoto kala wonɗo arde to ɗo ƴetta konngol miijito taw sikoye hoore koto mum est ce que a weltotono koto ma no finance debbo 20.000 € udere nden udere ara tawata ko kunzenum kun gite mum wayɗo min haalanma wa boɓi rawandu o haalama kenken boɓi rawandu e ndaare nden to a wiya tenta tukun kilo poɗɗe ono wawi ƴettude ɓeygu goɗɗo boɓi rawandu he ɓeno wawi ƴettude ɓeygu goɗɗo daroɗa inna jomba e dewgal e ore dewgal haray kanavaro mimiɗo humɓe hay mawɓe humɓe dewgal kala yummirawo yawnoɗo mariage mi yiiɗo yimɓe buy haray noon dossier on kala mo yoyi ɗon ka ɓaawa contrat watta o landu ko yawnoɓen ka mariage ɗum kadi ko bewre haray koto meɗen jentima main pose publicité o lanni tapotage o main 153 haali meɗen faala yimɓe desa nani o ari ɗon mi wolantama guine ɗisaw comme ɗen des fois c'est bon on gagne mode gollirɗo ko haala détail ça servait à rien du tout wonnema ɓenno par ce que sa arno o accoya famille e laguine ɓe wonɓe ka frontiére ɓawo ari ɓe ƴetti chambre ka ɓen ɗon wonata ɗon ɓe jonnimo mais ɓe ari tum ɓe ƴettimo ɓe yaltinimo ɓe jonnimo chambre goo ka sukaɓe wonɗon o noddilan ɗo e plaignagol wonnema ɓe yaltinimo mini c'est logique kaka maɓɓe noon kala kaɓe faala ko ɗo wonirta min joni ko noon ɗe wadde e suka o wonɗo Portugal ɗo mi noddani o soit o trouvanan hôtel ka yaha wona maɗo yaha wona ko jajo makko o kanko kadi nodditilan o innela o finalement il s'est mal compris avec la famille donc on wonay min de toutes les façons ko suwama sa inni a yahi nokkugo suka kawtel fa ɗan yani yoɓen mais ko juste ɗa andi lan gollude lan okkipi ɓoɗo no andi hari à l'époque min tu wonno ka no abi ko wari ɓayo ari ko annabi mo ka hôtel ka ko no ɗum ɗo woni no hari aralta o landi wondema ka woni ɗo wonanakimo min mo joni si o faala yogo abolan ɗon noon ko ma o laɓɓinana en kanavaro ko honto o wonno ɗum noon ko Guinée Bissau Guinée Bissau ko o suka mo mi ukkodire mum ka famille on kaka ɓen o wonno may donc o inni wondema ɗo wonanakimo minimo noon si ɗo wonanakima soit mi nodda on suka ɗon e comment dirais min ɗaɓɓanama hôtel ma ɗum mi yaha ka jajira makko par ce que winnilan jaja makko ko kanko ɗum woni mais sa yiɗa hande kala wondugol e famille makko a yahay ka hôtel o kanko kadi nodditilan kikiɗe mum o innilan joni c'est bon o wonay minimo probléme ala ko suka koye discussion ɗo e ɗo ñande o ñande fayda à peu près ko yata 3 semaines la négocier de fiyetugol passeport on parce que premier groupe naaduɓe ɗum aɓen ko dossier maɓɓe ko kamɓe naadi dossier o non abola andi ko wonɗen abola gram ablay e ngari ha ko naaduɗa e récupérugol passeport o ha visa o yalti voilà continue donc voilà minen na e yiltito ɓaawo na aller retour ko yeeyaekutima non miɗo écoutudema ko minuma ko deux groupe non jentolan tum minuma ko deux groupe premier groupe momi atti jonde dossier on ko ɓen moƴƴini dossier on ko ɓen monti mo naati deuxiéme groupe momi jonni o
kono mi sakkiti wullitade mum min ɓami ala hettude joni o wallam mi hetta passeport on mais finalement min ma ɓe cokki ton ha visa yalti on noon suka noddila goni la o visa heɓike après noon woni 2 jours après deuxième groupe premier groupe naɗuɗo dossier on ɓe noddilam ɓe nila o kamɓe kadi ɓe nila o visa heɓike min mi andino déjà visa heɓike mi jaboriɓe nan mais ɓay ɓe andi ɗum noon ɓe yehi ɓe yalti dossier on visa on ambassade ɓe yani passeport on ɓe jogitima mimma mi yehi andi normalement so kanko so ari no o yaha ka ambassade o récupéra visa on ɓawa ko kanko woni dossier makko ko tutu mais ɗa andi mafiosi on ça passe ɓe a ƴetti dossier on mais gari noon mais yaade e makko ko ambassade fi hettugol passeport on ɓeyni mais non passeport o yaltinanomaga mi nodditi premier groupe on fi landagol ma so kamɓe ƴetti ɓeyni lan hihi ko ɗon min cokko cakani ton mi hetti passeport on ñande o hettuno passeport on kanko kadi min minno yo yaha passeport on kono jeli yoɓunoɗa fi passeport ɗum noon kadi non mi yoɓal ɗon fus mi yoɓu tun juste komi duwaɓe concept waɗire commentaire min danelan taw bewre ka commentaire par ce que beway ko jeltonoɗa ɓe ɗon andi ko 7000 men haalde au total donc mi jonninoɓe au début 6500 1500 donc ko ɗin heddi ɗiɗon mi jonnitiɓe jontuɗaɓe quoi voilà ko kanko joni tigui yanno on passeport min mo sa yeyni passeport on Guinée Bissau ton ɓe falsifié piiji ɗin hara mi torki mam jeejima comme ça j'ai parlé hen mi wolnimo kala ko mi woɗɗo mi wolani ta Allah yafola min ni addanan photo passeport ko kamɓe ɓe jonnuma kon mi dara min komi jogitino affaire avant kon si ça correspond o yaani on passeport o immi o hooti ka suudu o waali o ɗaani mi habbi 1 heure 2 heures 3 heures du temps lan habbi mi noddimo o ƴettaali pay ko wonno kum ton kum mi noddidi yehi findinimo minimo a artino ka suudu a aduna minni honto passeport o ɗoni wo hettimo min en halduno le sa yehi ka boutique ɗon ada yiwde ɗon ya photocopie passeport on addanalan ada yaltude ton taɓe jonne ko fenade par ce que si ɓe jonnima fenade ɗon an a yalti ton kamɓe ɓe hinna ɓe jonnima gonga min ara a perdi ni la mbuɗi min mi wallinino mbuɗi ɗi oni a wo kanko wo wurinami mo ronkigoy watta mi dérange mo o hendike si mi woli kadi min si mi toñimo taw o jaafolan wata Allah yafola maɗa ronki tanket meɗe anndi ko fula musu kesu mayin tun mi coupanimo billet le billet par ce que ɓari ñonki billet on ça m'a coûté 1200 euros disons 1200 euros ko ɗum billet on kupila ok joni abbi ka 1200 euros ɗo men fala compte de so mum Cannavaro a waɗuno mat par ce que ɓe naɓeno ka l'école ko matoto joni calculani men ɗon 7000 plus 3000 woni 10 000 plus o 1500 ɗo woni 11500 j'ai bien dit 1200 j'ai bien dit 1200 minal 1500 ndi plus 1200 a woni 11200 koto 11200 non plus 700 Sénégal ɓawi ɗon fuɗɗi kono par ce que ɗin début taw 700 11200 plus 700 balles woni combien ɗon woni 12000 moins 100 euros 12000 moins 100 euros ko mattu ɗo waɗɗa kan mais ɗin ɗon kadi joni daren 85000 kadi fo a 10 taw wara dépense hara ko ñamata ko tawaka e ɗum joni 85000 francs CFA on calculé ɗon grand hayde wotere a ɗumannakimo ka on hiidali hari ɗum ɗon fof wala kaydi joni non t'inquiète pas t'inquiète woni jelu mathématique mi coupi on billet ko fuɗɗime mingol guere taw kaka aéroport fi 2000 francs CFA par ce que o yaw ɓeya yehi embarque mo ɓe yoɓi ha heddi 2000 oni wo hetta 2000 ji ɗi oya embarque ɗo piiji ni oni wo kan kadi ko paasi makko ni o ƴettude dolle ɗen ka yaasinadi nder ton o memmini ɗen guere o affaire man jon Portugal ko noddilan himo sonkanalan ɗo ɓeŋuma no sonkayamen kadi yiyetomo yo waɗu doy mi noddi kunjum ko pendant 5 minutes min e makko len men e yewtude lan jeejudomo minnamo yo waɗu doy yo waɗu saabu mbuuɗi komi dépensi kon taw wara ha ɗon o bonnanalan grand si ɗengal to yakkil soray ayo jiwo o ari no andi destination makko on merci o fami non cartel yo dossier makko arno préparé nan non ari ay kunsenun ɗo ay kunsenun ɗo kunsenun kun tuma laaɓi wo min tuma laaɓi wo kunsenu min mi anda si ko kanko mini tum omo yeeyi comme kamum anmas ɓay o ariga ko anmas on woni on ko ali innete donc oɗon mi anda si ko ali innete ou pas ça je sais pas
dominete do kadi ali no tawa audio no ga carte audio no ga e jenta audio no ga hari mo wonde modi makko yo o redda on korko kele makko do wadde programme no suudoro ya botu masuma e kadi nay ko nyalo masuma awa bro anta jo innudo do e bibe ngo so fitama may koto bari we avami o bala viowa dépense ko mi dépense kon checking on iti ko ya accueillir mo kon ko ya héberger ko pendant une semaine ça m'a coûté 1500 euros ko dum be yobini la ko ya nadi walli mo checking on parce que on anata hala kan dan disa nanta hala kan forcément be douta fe ingol mo wada on zig sabu don hana da mo Portugal ça m'a coûté 1500 euros ko dum yo jentode dum carte non minima ça m'a tellement coûté mais min buri bingo suga den trick mini non grand na inugol siga den trick don woni jelu calculi ko jelu dum non fop haw donc ida sata couvert combien non kadi 1500 ka 1600 c'est toi mais c'est pas ko jelu donc 1500 do woni dum do plus 12000 woni donc 13500 avant o hewtude Sénégal tawaka parce que bawo yebi visa min ni ba Portugal sa da jogi visa mabbe ton da wa hebude kaydi time fudini mo inande dossier kaba o don andi mi hollimo bar me bari mo numéro sécurité sociale ton et numéro contribution donc aussi ça m'a coûté 1000 euros donc ba do wadde calcul monta alpha woni 15 millions tunta wara mbutti Sénégal andi galère ko kaydi metti hebir golga milan dépense de au moins kanko so nati o heba kaydi vite fait au moins là je suis tranquille on côté do rabbi Ori kadi kono kunjungindete ndara siko Fatimata Binta Diallo no na to korane nan odo ko Facebook mako ko Fatou Diallo windi ko Fatou yete na Binta yo beitu donc kano Binta kanko mi hollimo mi email on ko mo pinira na dossier don fi fena ma do truc comme ça la ngandi dossier ko fudorda ko lanni do mais ori kadi dum kadi Portugal mi kupani mo billet fi war Bordeaux parce que ko Bordeaux mi won à l'époque mi kupuno mo pour une semaine mais dum kadi sonja wingi fakte nyande fini weto kami wali do wala ki no wadi ni ne watitiri ni atumiya Portugal mi repoussi billet on mi itti mo samedi mi artiri mo jeudi pa dum ko mercredi sakiti waddu delo on ato e samedi mi kupani mo samedi suivant fi war Bordeaux mais sonja wingi mi wolantama mais ala natude di détail non parce que ça sert à rien du tout yiltiti bio mi wadi mo jeudi o embarki wari jeudi mi wetude vendredi rewti alfa andi mi nodduno do amari ko mi ngi amari gore jango yani mo ko garu ter men ngimi men hoti ka suutu jeudi wetude vendredi le 29 mars 2024 sumay ka sumay plein sumay inu da bi ko defana ma sunna kati ndi ha ne nyamal sunna kati ka suudu bappa may problème ala may winde taw bewre nani ko wi ko winde bewre o yara ma do lan tay wana kama ko mi wunto to nyande no du granyo ma do si fena dunna ana don tay no tanke o ari nyande warne kadi o fudi yewtu gol téléphone il était 3h du matin mini boy ko joni arda ay ni lan ko ange famille ma on nane wonno yewtude mais là c'est ana ange famille ma on yewtude minni be faada yewtude be bimbi a yewtude e mabbe kono walli accumi walo min bimbi yaa e golle ko don ko continue finalement kono mari ko mi jattugol téléphone mi wallina ko dum non accidi mo yewtugol let ma jasta téléphone on ida finance taw combien de millions mi ngala ma friend Guinée mawdo do yo ar wada ma massage kanko ko yaro ala téléphone mi jatti téléphone on mi wallini ko on fait on fi on téléphone bimbi ba woni wo kanko tami tous téléphone makko nana ni nan min memata téléphone min déjà taw min téléphone angon no yonani la min ha jang ala téléphone ma mais dum non fo ko discussion di la sikku dari ko non stress ko bay men wonda ma dum si goddo nebi an goddo hawti dewgal on haldi dewgal nebi juuti la sikku de ko din stress jo wondi quoi min je vais encaisser ne nyande bimbi mais fu do di taw ka julugo findini mo subaka e na ba c'était de imagol bimbi don tout de suite o nyacci mo ka wali don o wali o ko jullo ni o ko mawbe makko be woni jullo na woni handa jom bappa makko boka jento bappa makko
i setane jon kon wolde ko abba jotto o podi jini adane lan photo famille o seeda parce que fuuta jalo ba makko fop kabe jombo take ha kabe jombo may explique anam may jako biɓɓe ha ɓiɓɓe bo ɓikkoy fat may gono pose ga question wo avant tout ça grand ça pose question ta jabo ko ane grand ko ange farba jom e ko to alfa ko menen do won ma golon question na menen do ga monsieur patata garde ton continue comment dirais-je ka julugol fana la même chose kadi mi ari mi findini mo mi natini yalti mi natini il était 16h comme ça o imaki mi ari mi udditi fenêtre on nangen tapi mo tungo immi o juuli o woni e diskutugol kanko simo waali o yida déranger de mini problème ala sa fala fi ya walti ko mi ba wakto ton heewi minni mo joni o feƴo yo jodi ka salon mi noddi mo ka nder chambre parce que avant dun taw mi wolanno mi fala feƴirgol on détail on ton mi nodduno mo parce que bay woni ha mi woni men décidi men jommindira mi woni mo minni debbo woni la na minni la ngandi buylandi ke ma dewgal dum non ça c'est sûr ange buy hara o yewti dino fi affaire dewgal mi la ngandi kadi peut-être forcément hara da jogi ton copain e won ko won mo ndar dogudem mais sagan sen jommindiri on histoire fi affaire won no jommindiri ande ko wonda do be na ya wi dum sagwan sa ko ya jon nordu ma on kadi gallema c'est tout non ko wala ma ko wala no dum tay kadi ko lagine woni ko ni mi wolirani mo en minni mi yida minni mi interdisa andi sa wono dala gine mi interdisa ha hande mi tokali ma mi dabbitali pijima parce que hino mo don kadi o seedoto min ko men ngami Facebook may ha hande ay history ji makko mi darata mi yata commentaire ji makko je cherche rien du tout effet makko a fami dun non fo fi e vudugol piji go no to wata mi utata di metaylan wona choke hakkunde amen ha wona discussion mi wala ni mo kan hala don de nyande waade tun kadi mi noddi mo kan der chambre parce que dun kadi mo wala no lagine min mi se jombindiri sagan gere men den sagan de feƴƴata ka nder chambre ko de hattu ka nder chambre sagan hay salon on andata enen ɗiɗo ɗen haɓe ɓayde ñande mi waddi ɗum ɗon jemmam mi weeti bimbi mi noddimo o wimmike o juuɗi mi noddimo min joni ɓawa o hewti yomi hollumo ko honnugo tawi ka nder suudu kono kawteɗe woniri ko honnugo dowa wadde ko honnugo dowa ka wadde mi ƴetti saabi o ngal mi jonni mi chambre on saabi suudu e badge on ka yaasa so ari do kadi woni ndema yimbe wondema min lan soki mo nder suudu elle avait tout nyande o yewti den kadi ko den nyande kadi mi jonni acce me walla mago explication jidi no grand accio yewta wonu ba wara du alfa do la ngandi da nder ton parce que anti atati était présent no grand man noddi mo kander beni wala wala sede man da mari sede de hewtuno kadi téléphone o fuɗɗi jogude min ni anki jemma en fuɗɗi sonkude fiya téléphone ɗo kadi ari min ni coupe téléphone ma ha mi gayna ko mon ma yewtude ko après a continue a yewtugol o ñapiti sa selale o téléphone an waɗani wat o woli ha o haari mi dari mi tawi là ça commence vraiment ça m'a dépassé fuɗɗi ke Guinée Bissau ari Portugal min ni ɗo hande feƴƴata ɗo hande men discuté tapandi acci mi nodda makko ɓen biro makko e jaaja makko mi expliquana ɓe parce que ko ɓe noddiɗo mi andi tigi nodduɓe mi expliquaɓe ko feƴƴi kon min so ɓe andi acci a yewtide baben o wari babe makko naynugol mi yewtidalde ko ha hande ɓe jaɓali min e babe makko mi har ɓe suudanmakko oɗon e ɓalkande ba makko to ko bappa makko yuddanami mi faami ɓe suudete no woni babe makko ko aɓenna joni andi ko jaaji